Si mai ale whaafonga I le saunoanga whaamania mai le Komesina Sili a Samoa I New Sila le H.E Leasi Papali'i Tommy Scanlan. O le amapuia I whala mātū pa ia sautua o Samoa a wā o le wau whiriwhiri o le ia I vivia a o le fuefo ia lave lave. O le ama mala I le whaasounga o au ma folasa a wā e lea I lava se poto na te toe tu fiulu whiri whanua pa ia o Samoa. O la langa tonu I ona tō whinga ma ape ana mua. E tau ia ina usu I tonu le mata o le niu. Ma urulu mtafo lau se leo vai vai. E whaatuloa tuai I le pa ia mawalunga ma le mapu e pue o Samoa. O lo mawhai ona mawa maile nei whaasala launga. Tulou na lava. Ai vele nei ava no te toe whaatalo whaatuai lo o tō pa ia ma mamalu. O wha mālolo soi fua maua a le langi e mamā. A o tātou alo atu e wha manatu le aso soi fua o lo tātou wali wha ola. O Ieseu keriso le ne Kirisimasi. E hao ono tātou mumori pere wha aftai lo tātou tamā i le langi. Ona o lona alofa tu noa. O mawhai ai ona tātou taunu mai I le wha I ungo le ne tausanga. O se Tausaga whainga tātele le nei Tausaga lua afe lua sfuma le tasi. I le whaawa waipea lea o na mawhatia le lalolangi I a fianga mai le whaamai o le COVID-19. I le ngata o sili atu le lua se lau miliona I la atou wa ngase ai I le nei whaamai. Ai o sili atu fo I le 5 miliona I la atou wa mariri uwai. O le mea sili ona whaaftai ai. Ona o le vave maua lea o tui e pui ai tangata mai a fianga tu ngā o le nei whaama I matautia. E toi mamoni a tuai lawal whaaftai ia I la tau o mai a ona whai o la tau tui puia. Mo I la tau e le I whaia ni a la tau tui. E toi Tausaga tuai lawa. Nga ia whaia nei loa ni o tau tui a wale pui e le ngata o tau lava a o alo mawhanau. Tina matama matu tua. Ere o mawhai o na whaia ni a lato tui. Ere taimi nei. Mo si o tātou atunu'u peleina o Samoa. E hui sa iai se ari I tāwau sa wha mao ni a lea fia le COVID-19. Le lua vai aso taluai. A o lea ua pule alofa lea tua o toe manuia. Ere taimi nei la. Ere aise tasi o ngase. I le COVID-19 I le tonu o si o tātou atunu. Ma, e tu sa ai ma wha maunga la tamai. O sili atu le iwas furuono pasene la tau. O whai o la tau tui mua. E a valus furuono pasene o mai e o la tau tui ta iloa. O le nau ta inga lava le tātou Malo I Samoa. O le sili atu lea ma le iwas furu pasene I la tau. O uma o lato tuita I lua. Ona tanga I loa lea e tau tala whia maranga inga. I le vau Samoa ma isi atunu'u e iai New Sila ma Australia I le Tausaga fou. E toi mamoni atu lava le wha Malo ma le wha aftai tele. Ona o le lava papale ma le ona sa pea. O le malu o si o tātou atunu'u. O lo alala mpapa au I atunu'u I fafo mai o Samoa. Ona ua whaisi lewa e le toi whairo I atu I a inga mawo I Samoa. O le papo lenga lava, o leo atu lea o le nei wha mai whainga tā I te tonu o si o tātou atunu. Ma wha o matia ai soifua, e wha pei ono o tātou mawhatia ai I le misela. E leo pose lilo le tōlanga whainga tā o lo I ele te mao aina o si o tātou atunu o Samoa. Ona o afianga lava mai le COVID-19. O le tāpuni ai o nisi o whale tane Malo, ma rea iani ngā ruenga I lātou sa whainga ruenga ai, o a vea lea matulanga whainga tā mo nei o tātou tangata.
I le taimi nei, o lo maua na e fsosoani mai le malo, a wā lava le tau wha maa avenga, mo pisinisi, mai la tau wā fia. O tupe wha moli mo Samoa mai lo o tau pa ia malu. O toi wha mawina se tūlanga si tia I le Tausaga nei. E toi mamoli atu ai lava le whaafitai tele, ona o lo o tō manatu alofa pēr mo a inga. E Kirisimasi, manu o lo whaamoli mai I Samoa. E ui o lo whainga tā fo I le tūlanga o iai o tō tamau a inga, ona o awhianga lava mai le COVID-19 fruiva. O te fia vea fo ile nea wanua e mamuri atua le wha malo I le tō tele o alo mwhanau o Samoa. O wha manui eina lo lato tau mo whai le nei tausanga. I tū tau ta longa, ma o onga. Ma lo le tau iwi. Wha malo atu fua inisi o tamali wa pale mai I tofinga maurulunga I universite. Wha apea matanga luenga ma whalapal potonga ese ale malo ni o Sila. O lo o tō manu malo ma le whaapaleina, o se mite metanga tele lea mo mātua, a inga nuu mai Kirisimasi, ai me se fo isi o tātou atunu'u pele o Samoa. Ai le ngata I lea, o se pine whaambau I longa fo I lea, o le loto whinau, ma le saili malo, o tātou tangata Samoa. O le manu lau tisa whaatau waina I le vai aso o le tātou ngangana Samoa, I le nei tausanga. O le poupoulo loto I fale, o le manuia le ano fale. Samoa ai, ale lei o na oha o le tama ma le tene Samoa, mai lona la ititi. E mātutua ifo, o le a vei lato ma pou malo losi, e tua iai a inga. O upu o le tusi, a oha o le tama e tu sai mawana ala, a wā a matua, e reto e te a ese mai e lava. I le vai taimi le nei, wa tele na wale maulu I tau, ma afianga tu ngā, wa tula I mai. E re ngata mai le COVID-19 furuiva, ma suinga o le tau, po le climate change. A o le tele fo I o whaasala launga, tau whaase se, ma tau whaaleanga, I lunga o upenga ta whailangi, po le social media. O le mea lea, e tau wai tele le mafuta vāvala lata pēr, o mātua, ma le whanau. E toi mamori atua le wha malo ma le whaafitai tele, I mawhitanga I Kalesia, I a ISS e tono ni o sila nei. E whangasa, sa asia, ma isi wharapotonga tangata Samoa, mo lo o tō sao taua, e le ngata I le ao o ina o le tātou ngangana ma le anganu, a o a o tō fisosoani whai pēr, mo nai o tātou tangata Samoa. Paftai atu I le tio whaasara lau ese, ai me se airisi ufongo le lau mua, ona o la o tau ngā luenga whai pēr, tau longo, ma le fafo o tua. Ia whaamanuia le tua I la o tau ngā luenga tāua, ma ia whafo loina lo o toso I fua, tau tua. E fia vea fo I le nea wanoa e mamori a tuaila o whaftai tele, I le mamalu le atunu'u, ona o la o tau longo sua I ngā luenga whai, a ofisa a le tātou Malo o te tonu o New Sila nei. Whaafitai whaapitoa mo la o tō lango, le tātou ofisa a le konusula I Aukilani, ma le ofisa a le tātou Komesina mawalunga I Wellington nei. E tāua pēr lo tātou ngā lulue whaatasi, a wā lava se lo mana manuia mo tātou tangata Samoa. Whaafitai whaapitoa I le fionga le minista, e a fionga au pito William Musio, mo lona sao tāua tele mo tātou tangata Samoa I Aotearoa nei. E ui o ia o le minista o tangata Pasifika, ai o loo muli mawina pele nau malosi, o lana a fionga mo poroketi whaapitoa mo nai o tātou tangata anu. Au tātou whaafeloa I atu I le Tausaga fō lua a wheloa sifulua. E hao ona tātou mamori pēr Tausaga I lo tātou tama I le langi. Mo lana tausinga alofa mo lo o tōpa ia mamamalu, o lo o alala mapapa au I whafamai o Samoa. E hui I le tula e mai o isi vairusi o le COVID-19 furuiva, e iai le Omicron,
E tali tonu o le fai o tui pui puia. A to ai maro tātou ngā rurue whaatasi. O le ama ai ni tūlanga tū ngā i ono tūra e mai i le tausaga fou. Ia tātou te talo fo i mosi o tātou o tunu pele o Samoa. Na ia whaasawina mai pēr i le whaamai o COVID-19. A to ai manisi whaamai ma whaalawe whaale nā tura. Ma ia toi vawe whaafo i siaro tātou te māwainga e se tūlanga le lei e wālawa la soifua manuia o nai o tātou tangata. E whai ua tuais whaamatalanga i le aviai lea o loo tangata e whai mawafonga tau mamori o le awa Malo o le Malo o Samoa. Sui alofono o sui tōwhia le awhionga le tamaitai pāle mia marana kāpeneta ai tai nane le pa ia H.E o Samoa atoa o te whaapea atuai i auto mua sa Kirisimasi fia atoa ai mai se tausaga fou saunga le mo male manuia soifua.